gradnje stambene arhitekture nature house, dakle prirodna kuća, onda tu nedvojbeno znamo koje je usmjerenje. Najkraće se možda može reći da sve ono što je usklađeno s prirodom u pozitivnom smislu naravno ne smeta, čak što više to postaje preduvjet stvaranja umjetnog u prirodnom okolišu. Mi smo biološke jedinice, mi smo biološka vrsta i gradnja naravno može biti više ili manje biološki orijentirana, definirana ukoliko rabimo prirodne materijale, ukoliko čvrsto znamo i sudjelujemo od koncepta do realizacije, od proizvodnje materijala do ugradnje i do želje da taj materijal što duže traje u svom životnom vijeku, dakle da do trenutka reciklaže, od prvog koncepta znamo što je zdravo građenje, zdrava arhitektura, bez obzira na namjenu, a onda možemo to naravno dakako zvati biograđenjem, bioarhitekturom i slično. Krov je vrt gdje radim sam svoju prirodnu hranu. Taj otpad organski, lišće, trava, korov, pljevice ide u uređaj kojeg su Šveđani u to vrijeme upravo razvili sa Amerikancima koji se zove Clivus multrum, dakle iz te svoje livade na svom krovu, na svom zelenom krovu, proizvodim kompost. On ide van na onaj teritorij kojeg obrađujem. Imam bazen koji nije samo bazen relaksacije ili hidromasaže. Bazen je zapravo kućni ribnjak. Mi u moru, u rijeci, u jezeru također plivamo, družimo se s tim životinjama. Dakle, imam ribu, imam neku vodu, imam mikroklimu, vlažnost u tom omotaču. Naravno da sunce funkcionira kao što treba, u Skandinaviji ovako, kod nas naravno uz elemente zaštite od sunca. To je potpuno zatvoreni krug i stoga nije čudo da je nature house ili prirodna kuća kao svojevrstan patent uz sve uređaje, uz sve što onda takav koncept razvija u proizvodnji, da je on stvarno, danas bi rekli, samoodrživ koncept stambene kuće, jer obnovljivi izvori energije su tu dostatni, doslovno mi ne treba ni jedan priključak u takvoj arhitekturi. Kako se stvara struja? Struja bi išla iz fotonapona i ide, jel? Ako Danci imaju vjetrenjaču i već sada preko 22-3% energetskog udjela u svojoj bilanci iz vjetra namiruju, može se reći da je naravno tih kasnih 70-ih ta kuća bila jedan sjajan konceptualni model, ali ne i preuranjen. Jel? Dakle, mi imamo male vjetrenjače, mi imamo one izvore energije koje imamo, ali svuda ih ima negdje, ima ih sve više, ne nominalno, nego u smislu isplativosti i tehnološkog razvitka. Podzemna voda nekad, podzemna voda danas je sasvim različita priča. Zanimljivo je kod Varna što je on zapravo svoj ovaj koncept koji ste upravo opisali, sve one ove nekakve osnovne elemente, zemlja, voda, vatra, zrak, dakle spominjali ste ventilaciju i bazen i spremanje kišnice, a ta 4 elementa zapravo tako podsjećaju na ona drevna razmišljanja o 5 elemenata koje međusobno kruže i jedan drugog potiču ili gase, slično. To je upravo tako. Pa nekako čini... Danski arhitektonski studio BIG primjer je spoja suvremene arhitekture, biostanovanja i organskog oblikovanja građevina. Arhitekti BIG-a često izvode velike međunarodne projekte gdje se ističu po kreativnim projektantskim izvedbama. I dobili su narudžbu da naprave, da populiraju taj jedan otok, Zira otok u Azerbejdžanu, da naprave svoj prijedlog nekih stambenih zgrada u tome. I evo, to je Azerbejdžan. Oni su našli 7 planina koje su poznate u Azerbejdžanu i razmislili su ih na taj otok. Dakle, razmislili su pozicije svojih kuća koje će podsjećati na te planine. Ali te kuće će biti, dakle, jedan energetski ekosustav koji će početi sa vjetroelektranama i sa irigacijom, zapravo desalinizacijom vode i irigacijom zelenila na samom otoku koji je trenutno pustinja. Dakle, oni će zazeleniti taj otok preko tih brda koje ne samo da izgledaju kao njihova lokalna poznata brda, nego
imaju i funkciju brda, oni štite od vjetra, one skupljaju kišnicu, ta kišnica se onda slijeva u ozelenjavanje zapravo te doline između samih tih stambenih zgrada. Zoranov studentski projekt s početka 1990-ih primjer je spoja organske arhitekture i biostanovanja, gdje se stambeni objekt integrira s terenom. Krov kuće isprepleten je zelenilom, čime se njeguje odnos s prirodom. Biostanovanje bi mogli reći da je stanovanje koje je životvorno, koje podržava i unapređuje sve neke životne funkcije čovjeka i unutarnje kao neke duhovne i vanjske u smislu zdravlja samog stanovnika nekog stana, kuće ili grada. Ispada je to stvarno jedan idealni oblik i doista po najelementarnijoj logici to je. Dakle, tlocrtni oblik stambenog prostora je to bolji u tom kontekstu energetskom i ekološkom, biološkom, što je duže južno pročelje. Dakle, što veći zahvat sunca, naravno ljeti uz odgovarajuću zaštitu od pregrijavanja, to nije samo trijem. Odmah dođemo do teme inteligentne ili pametne kuće. Kućno računalo već danas automatski regulira zasjenjenje. Mi kuću napustimo, kuća je dovoljno pametna, ona sama zna što raditi sa žaluzinama, da li otvoriti, da li potpuno razmaknuti i programiramo kuću kao nešto pametno, a upravo u odnosu ovojnice prema tom okolišu. Dobro, evo za kraj jedan ovako zaključak. To biostanovanje na jedan način je već prisutno. Ono se postupno, kako desetljeća teku, nekako neprimjetno ugrađuje u život i razmišljanja i primijetio sam čak i na kraju krajeva u programe fakulteta, s obzirom da održiva arhitektura prije 10 godina nije ni postojala kao samostalni predmet.